uyu Muhiza yari umujyanama wa perezida, ariko yari kubwanuka kuri Twitter n'ahandi afase uyu ni umujyanama officially umujyanama wa perezida Nkurunziza. Ntabwo rero umuntu nk'umujyanama wa perezida ufite iyo profile waza hariya ngo uyobye urubyiruko uzana amacakuri, ndakubaga. Ntabwo nagomba kukureka Muhiza ku giti cyawe iyo twagiye muri blague ukobye hauna problem yoyote, nta kibazo ugira. Ariko iyo bigeze mu kuza kuba mu extremiste no guheza inguni, uzasubire mu biganiro byose nakoze Muhiza, nta hantu uzasanga ngiye mvuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabi, never. Ntabwo bikunda, ntabwo uzigera uzakurikira mu biganiro byose nakoze Muhiza, nta hantu uzigera usanga ngiyewe nawe ubwo wabitangagamo témoignage. Nta hantu ushobora gusanga ngo ndifata ndi kuvuga umukuru w'igihugu ngo muvuge nabi, no. Uzare muri tweet inkora zose nta hantu ushobora gusanga nafashe kwa kundi bafata perezida bakamufata bakamudeprivamo ikindi kintu. You will never that tweet because I'm smart, I'm not stupid like you. Zimwe mugenda mugafata ibintu hariya. Ingabo z'u Burundi mvuge na garuke gatoya Muhiza, ndaje ndaguha umwanya. Ikintu napfuye nawe gusa cyambere, ntabwo wari kuza gusapotinga ingabo z'i Burundi ziri kwica mu mvukana nabo hari imasisi wacu. Reka ivy'ingabo turabigaruka ko, reka mbanze mvuge ku vya mbere. Tega amatwi kaburi ndaje ndangiza. Rero ahanga ndangiza nkubwira iki kintu Muhiza, sina probleme nawe. We ku giti cyawe nta kibazo mfitanye nawe, ibitekerezo byawe nibyo nayo mfitanye nawe ikibazo, kandi buri munsi nabonye ikibazo n'umuntu. Ibitekerezo by'umuntu iyo bipfuye ndabirwanya. Aha ngaho ngwino umubwire kamutani patia quelque chose tukisubira muri showbiz. Aho siongeze Godfather, ndakumva uranyumva? Ndakumva. Warunkumbuye cyane mugaje ntaco dupfa ndabisubiyemo. Namina sina probleme nawe, ntange ntacyo dupfa. We twagiraniye ikibazo mu mwaka wahera mu gihe cy'ucunamo, ubwo wataka abantu bose ku buryo ntiba nkavuga ntingira baguhaye amafaranga yo kwataka abantu. Ico gihe niyo na ico gihe warataka n'umukuru w'igihugu, warabihevye. Uribeshya cyane. Oya wavuze mvuge yo kosa ntashobora gukora nakwataka nakora comment. Urukubyumva nanje kosa ntashobora guhora. Umviriza Godfather, wampaye ijambo je ukazana fact ahantu yerekana ko ndi umunyamacakubiri, jewe uncamande ngaha kuri platform ndayatanga. Uzane ikintu kimwe cerekana ko kwitwa imbonera kure ntibisigura ko canke kwemera ko ndimbonera kure ntibisigura ko ndi umwicanyi, ntibisigura yuko shigikiye amakosha. Sishobora kwemera ko mvangura amoko. Imbonera kure ahubwo ya mbere iz'ubwenge nishira abantu hamwe, ikunda United. Ntabwo agambanye nawe twapfuye, n'amajambo wewe bakubwiye amasegonde. Reka meze, ntabwo wagambanira Jabu bakamwica. Reka meze Godfather amaraso wamaye ijambo rimwe ndangize yande nanyoye ndanyayo yanywa iwawe. Ayara Jabu wayanje wayakura yuko yanje ahita mwicana mu Rwanda, je warambonyemo ndi kukuba jewe mwicana muri Kongo. Urigera wumva ngo medale Muhiza yaja busa muri Kongo? Wewe ntabwo cyo dupfa niki? Wewe hari abarundi bahunze, ntabwo wowe bahungiye muri Rwanda mu baremwirwa mu bintu by'umubuzi nibo bakunteranije ko wewe bakubwiye amagambo atagira umutwe n'amaguru uyashira kuri social media. wicishije Rajabu fact imwe yonyene. Wicishije Rajabu, yes or no? None twumvikane, ivyo wabibwiwe n'abantu muri kiganiro. Ntabwo bagufatanya imbunda uvuye uretse gato, bagufatanya imbunda wari utunze imbunda uri umusoda, wafunzwe uziriki? Je nta mbunda bafatanye, je nta mbunda bafatanye. Uvikinshasa mu kazi Burundi bakagufunga, byari byagenze bite? Waziziki? Uyase navuikisha sango bamfunge. Waziziki? Oya narakuwe nkuko abandi banza none uhore wumviriza. Hanyuma ucuruza ibirato mu Kanyosha, umuntu wabaye umujyanama wa perezida wisanze gute ucuruza ibirato mu Kanyosha? None kuvuga byinshi, reka vuga kimwe mishure. Ndakubaza ni gute umuntu wari umujyanama wa perezida? Vuga kimwe mishure, uvuge kimwe mishure. Ni gute umuntu wari umujyanama wa perezida wasanze ucuruza ibirato? Wisanze ucuruza ibirato gute kandi uri umujyanama wa perezida? Uri umusazi.
bazi ikibazo kimwe nishure subiza icyo ngicyo ubuzima kwanza afise wewe Burundi we nabwo uzopfa uronse wewe uradedemba ngako ma rezo sosio uko ntugira bono umugore ntugira umwana ntugira inzu nta mashuri wize wirigura boroga usaba ubumiyete bw'udolari ngaha gusa twe turafite amafaranga yo gukora akazi amafaranga yayo wewe wakibura uhigura mikibara urajabu wewe rajabu je nari umwana ntiwishishije Rajabu ikibazo rero ngo hereza nejeje kaminuza ubanza wumvirize imbesire bagomba kubanza kukurakaza Jewe, ubundi je ukaturika nari umwana muto kandi 2007 wagize wumviriza wagize ute none wumviriza amaraso yaraje Ntiwumviriza? azakuzunga ku mutwe mpaka upfuye waramugambaniye bagwaka muri presidence wakinywa muri amaraso kirofa mbega wewe hatandukanye Umva. ibi je nagiye gukora muri Ndakubaza. presidence rajabariye ndakubaza None ko waramwicishije ndakubajije ntiwamwicishije jewe namwicishije nkande uri ikinywa Twatwege. amaraso abarundi ikinywa amaraso ni nyoko natwe wamushenzi abo niyo mpamvu ufite zanze nyagupfuhitwa wamuhimbiriwe ahangaha jewe nari umwana niga muri universite ntabwo wari umwana Useni Rajabu yari umuntu wacu ari kuri nivo je ntushobora kwegera Wa- hano nigeze nkora mu maboko wamwogerezaga ibirato urangije uramugambanira namugamba naje twari twarakoranye Wakoze raba imyaka nawe. je gudandaza ibirato none Waramwicishije. gudandaza ibirato n'icyaha wagambaniye Rajabu urakicwa n'ishavu nkaho twari duhuriye nawe Waramwishije. nari umwana niga muri kaminuza yarafise umuntu yari ku rwego rwa perezida umunyeshuri wo muri kaminuza bahuriye ndakubaza wowe wakibura ndero we nyuma y'ibyo byose wagiye muri presidence nta ndero ugira wowe nyine wagiriza amaraso ndakubaza wowe wagiye muri presidence urazi amaraso icari urazi ibintu uri kuravuga ngako ariko amaraso meda urazi ko ufise abana wa kirofa abo bana amaraso yahe okay nonywa yawe tugaruke gato medali wagitandero we reka tugaruke gato ya Muhiza tugaruke he wa mushenzi umva ngo tugaruke he witukana ko ntaranywa iwawe wa mushenzi uzi impamvu ujyana n'umugore wawe mukabari mugakubitana mukagwanira banza unyishure banza kugira umenye ko umuntu yagambaniye umuntu banza umvirize kugira umenye ko umuntu yagambaniye umuntu bamwakoranye ubu mwegereye ukamenya plane ziwe ukamenya ibitekerezo vyiwe ukamenya imigabo n'imigambi ariko arakora ni muri ico gihe n'umuntu guhamya uburyo wamugambaniye agapfa Useni Rajabu jewe niga mu wa mbere muri universite namwegera gute nituva hamwe si onkre naho duhuriye sinari murobere je nari umunyeshuri muri universite bago nari umwana mutoyi cyane umva wamudedewe niga muri kaminuza y'Uburundi umva wakidedewe wowe wagiye muri presidence wagiye muri presidence baguciye wumvirize wakigorikiwe wantera hamwe no Badrama avuga ko intera hamwe ari mwebwe nyene ndashigike Badrama ahubwo je mu Badrama wa kirofa ntabikubwira ko abantu hamwe intera hamwe muza kubesha abantu ngo niwe kandi amwe muri intera ntabikubwira ukakumva wa mushenzi wicishije Rajabu yesono ikinywa amaraso duhuriye hehe oya zana tugaruke mu magoyini tugaruke abantu banje bumiwe ntibamushaka show ntibamukeneye show ko baha show muto nigaruka yewe show ndayitanga bro God password yagukanzeho iyo ndi guturagurika ndabibona so umva Muhiza aragarutse umva Muhiza wamudedewe twumvikane icyo nicyo ndapfa nawe sasa ntabwo wemera amabi wakoze ngo uzayabazwe n'ibihe ugomba kujya imbere y'abarundi ugapfuka mugasaba imbabazi wamugambanyiwe reka ngende international hewe njye mama n'umurundi kazi ngiye mvuka mu igenda ngende umurundi sha amwijenda ryahe wa mushenzi kuvuka igoma ndi umurundi wari wa ntaganda wari musoda wa ntaganda mwisha abanyamurenge mwica abakongomane wewe uraza amaraso wakuri mwe muco gituma utavyibuha uri umusiba akayo umwana w'inzo urabona itama mfite urasiga ntakurusha itama harahe ndargerega ndafungura urarya ndarya ndanywa amata kanywa amabyi uba amata uza kwambika kibara abantu ngo uri kurondera amavyuze ngaha wakirofa ndakubaza wewe Muhiza umbaza iki wa mushenzi we umbaza iki wakinywa amaraso we reka nzane Pamela Tendi Badrama wewe reka nzane Pamela mwinyegeza ngo umuntu ndakubwiye reka nzane Pamela reka nzane ndondeza kazane mama wawe kazane Pamela aze akuvuga cyana mama wawe nawe nyene avuga iki ujara nanze uretse gato Muhiza
anzi hehe wa aha kirofa muhiza okay ngaho wanda yawe urongora urabanza urongore ndongore ugira mbere abana mwongera n'umugore wawe bafise. mu kabari nkuko urwana wubaka n'umugore wawe mu inzu kabari wubaka inzu ugira umugore ugira Ndakubaza. abana wiha akazi keza ndakubaza uhembwe n'igihugu umva ikibazo rero Uzopfuyerera. urabwanira turabwo shut the fuck up and listen to me stupid ndakubaza wakinywa amaraso we ubundi bagucika ujya muri presidence nta bwenge ufite wari perezida wamugiraga iyihe nama wiru niyo gutukana ndi Jessica Metena niyo ndi kumanyoko niyo ndi kumanyoko Kumanyoko nawe wamushenzi we. ndayishimiye yakumesa niyo ndi ugenda ubebera ntushobora gucoza igihugu ngo mpore jewe umviriza nani wigize Jendi mbonera kure yiyemera ntushobora gucoza igihugu ngo mbonera mpore kure ibyigira barakwanze barakwanze mugize kumanya birarura Godfather we barakwanze ntushobora wigira ntushobora uretse gucoza igihugu cy'uburundi wigira imbonera cyabyaye kure tega kirandera kiranyigisha ziba gatoya kimpakazi wumve ziba gato wumve imbonera kure banze wowe wavuye i Kinshasa uraza ufata imbunda ujya gushaka kwica abantu yego nibyo bagufungiye muhiza nibyo bagufungiye twabonye inyandiko muhiza ujobore watungaga imbunda y'iki wari umusoro hora wani ushobora gutuka igihugu cy'uburundi bakwagiriza ibiki kirazira wantera hamwe we bakwagiriza ibiki ntushobora bakwagiriza udafungwa ibiki ninde ubu wari wafunzwe udafungwa ninde wakoze iki wamushenzi wagisuma we wafunzwe kangahe mwihandage wewe nyine wafunzwe ntiwashaka kunywa kangahe amaraso y'abarundi tena wewe wafunzwe kangahe wakibura ndero we Afungwa umugabo. ntiwashaka kunywa amaraso y'abarundi tena afungwa mugabo wa kirofa we umugabo ubanje kunywa amaraso y'abantu wo kapfa we Wantera hamwe we. sibyo ashaka wishe abantu wishe abanyamurenge wishe abantu b'imasisi wishe ucuratoroka muri Canada urondera yiki taha yisubire urako batagucugura utu ndakubaza Utavyibuha. wakibura ndero we imisiba gusa ikosa wakoze ni kimwe wanditse Wakirofa we. Wakirofa we. ziba manze nkubwire ikintu napfaga nawe Nawe, kugenda ziba nawe hariya wamushenzi. ceceka Ziba. kumanira zako ziba Ceceka. ceceka nawe nuzotuka uburundi ngo mpore wa musegawe vana uburundi muraba niwumva uri ikibura ntushobora gutuka umukuru w'igihugu birekanze nutuka umukuru w'igihugu ntabwo nkwemera kuguha show ku manyoko vana son excellence hano kwa kibura ndero umva umudukandeho umva we muhiza igihe cyose urunguru rwavuye urunguru bararufunze bro uyu muntu uri kuvuga gutya mubabare mu ndebere ariko abarundi mwaragowe uyu muri kuvuga gutya uyu yabaye umujyanama wa perezida Nkurunziza biriseriye ni umujyanama wa perezida umva ukuntu ari gutoragurika ariko rero afite umugore uje umukubita akamukubitira mu kabari babajyanye kankubita arakankubita so nyoko nakubita so ngwino kuri nyoko kamera nakubita so wamushenzi muhiza ngwino ushyireho kamera niba ibyo wewe niba banza urongore afite isura muhiza uyu nguyu arasa n'akanyamaswa arasa n'akanyamaswa ntabwo ufite inkovu ku jisho bagukubise urongore jesa ndakubaza n'akayabu ntaco wewe ntibagukubise usa n'umusiba utubyibushe zibaho ngaho zibaho ntabwo muri documentation baguhushuye ijisho bakari ngwino kuri kamera niba ibyo uvuga ko utinyeganyeza inyuma ya kamera wakibura ndero we ngaho ngwino kuri kamera niba ibyo uvuga ubihagazeho niba uruvuga uri umurundi wisoneye niba uri imbonera kure bya nyabyo ngwino kuri kamera imbonera kure yiyemera ngwino kuri kamera niba uryemera fungura kamera ungurura kamera kirazira nyine wagisuma we wakinywa amaraso ushobora gutuka indongozi twatoye gutuka umukuru w'igihugu wa kirofa we umva wakibura buryo we urongera kuzana umukuru w'igihugu muri ikibura buryo ni wewe mwe naso yabyaye umva wakirobezo we twongeye kuvuga umukuru w'igihugu hano muri conversation zacu hano ziba urongera kuzana muri iyi conversation umukuru w'igihugu ndakumanura ziba uvuge nkawe wamase ngo uhagarare umukuru vana umukuru w'igihugu muri iyi conversation yabyaye igipfamatwi uzopfa utarongo uzopfa byaye manuka bwa nyuma ku manyoko biba mwita mwiza abashaka show irenze iyi muzaze duhurire kuri Twitter